والعاقبة في الدنيا والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فأيها المؤمنون والمؤمنات، أحييكم بتحية الجنة بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kataw-taw manguran amin yan ginagawa imaalit sa mga ka-TV-TV nila iwan sa mga computer atau laptop amin nag-live streaming. Inshallah meron sagutan ng program na to di Midahil Islam TV Channel 50 amin program amin mga kabataan in mga kaanakan niyo amin nagbisara atau maghinumungan mag-anad-anad sin agama Islam amin tiyawa dengan Quran iwan sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah in tagnaan ta in nasihat din kita niyo hadi pa katagnaan nasihat na yari in mga iwan ko in sila na inshallah karuan na to na in sila ni kabataan namin doon na ngaji hando kayo doon na gansan doon na musalla mo in piyawon sin Darul Ifta Crisis Management Committee doon sila yung nangadya ang pagpangadyaran doon. So inshallah sila yung kabataan doon na yari tawagon ko sila yung masa singkuraan tawagon ko sila yung ba magtaymangod inshallah Rizmal Abdul Karim iwan Shima Abdul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا هميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا
يزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال سرابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبها فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت التامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى
وبرزت جحيم لمن يرى فأما من طغى وأثر حيوات الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خفى مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى كأنتم يوما يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Masyaallah. Maka tindog bayo walang simbasa. Masyaallah. Murah-murahan in dua wata-wata ini may inspiration atau pamintangan in suway mga kamaasan amin induan nila tod sin Pangindot sin agama Islam, most especially amin hinduan to sin pagbasa sin Quran, inshallah na murah-murahan mga mangod amin patatap kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala doon na pagpanuntod ilmo, iwan na hidayat niya inshallah subhanahu wa ta'ala, iwan bangman in mga waktu iwan lugto niyo amin may nang sabab ika hati niyo sin agama Islam, iwan amin may nang sabab murah-murahan in ina iwan ama niyo amin may nang sabab to ikasangon kanila adlaw akhirat sin mahakutta atau crown amin sahaya niya labi parang habulan damlag, iwan inshallah ay ako masusa magbak pagtuyo niya tuod diya din niya inshallah magbak da kamo manghud niyo inshallah inshallah. So inshallah bangin kaya na to murid na inshallah waring guru nila amoy maghihindo kanila hanggang sa niyaon inshallah hambuk tayo manghud din na di magbati lawol maghindo kanila doon nakaadlaw atawa sambil dum in pagpanghanji nila doon nagansan mashallah amin guru ini misan uno adlaw atawa uno masa na kakausan gausan niya to humindo ha mga kawataan doon hagansan. So inshallah in dinhi kato nasihat mahapon ini patumtum atawa bulansang na insya ini nangadyo doon na mahad at taawin al-Islami amin doon tag na halupa-lupa riondo mga kuwa na wala na lupa ikatuan Sheikh Sabir Umar al-Mudir inshallah wansin pag nakura ni katuan Mujahid Kaluwang inshallah. So inshallah in topic niya pagtuntut ilmu agama yan na nakaluki sa screen na to na di ko napalo ngayon inshallah subhanahu wa ta'ala. Falatafaddal fadilatuhu mashkura al-Ustaz Umar Dalawis. Innal hamdalillah nahmaduka rabbi wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nusni alaika al-khayra kullah nashkuruka wa la nakfuruk
ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تهمك وأهل أنت أن تعبك، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيك، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتفريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتكبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقوى فقد فاز المتقون. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريدة على كل مسلم. Muna-muna mga tay manghud maumaas na mga na Islam, itukbal na to ang pagsarang sukul pamahasot si Allah. Amuin yari naman piyatap-tap niya kato in kabhi pagyanon. Amuin kabhi haupu-haupu. Kabuhi piagbusin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Insyaallah subhanahu wa ta'ala mausal na to papag-ibadat kanya. Walaupun wala naraak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pa dunya ini buat malaingkan usalin pa in kabuhi ta pakabayaan niya. Apag ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala in ayin niya wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wala ako nagpatanggari habang sa jin ilan bang sa manusia buat malaingkan magtag-ipon siya kako. Mga tay manghuda na Islam, yari kan launahan sin kamo amun dinihil manyo piyo kanyo hakya pangadjian namo hamadrasa hadi namo pay katukbarin mawdo mabaya kami mga kaampunan kamaafan kanyo bang ahon din ha mga bisaraon namo adlaw ini amin wala ima mo apang duog sin kamo pagmaafan mura kuman
dayon hasabab in kami murid day sabya sin kaniyo. Mga tay manghud agama Islam, inbunal niya wala na mo nahimangkan in kami nakakari paunahan sin kamo. Iwan wala kami nakapagsadbiya hamaudo sin kami ni. Bang awno na inabutan sin pangati namo ikalilaya adlaw ini tub den ditura in kakausan namo. Walau pun mga tay mangud namo agama Islam, bang bukon sadya biya sin pagtaat namo ang nagkawa kamo at ikuwaha di kita niyo makapagbayl matarin diha tampat ini. Mga tay manghud namo agama Islam, insyaallah subhanahu wa ta'ala daakon sin kita niyo in kaanakan papagtuntut ilmo adaan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Luguson sin kita niyo in kaanakan in kamanghuran nato manuntut ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon sadya magparuli sin pagdunya nila day nasabab di dayan ikapagmumpaat in dunya rasadya. Walau pun in pagparuntut ilmu dayon di pahadunya sambil dagpak paadlaw akhirat inyan tungbasin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sila manununtut ilmu. Dayon nasabab bahadis nasabot sin kita niya kainayaon talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Piya wajib, piyardo in pagtuntut ilmo ha mga sila muslim. In muslim pagyanon amo in bukon sadya in muslim hangan, bukon sadya hi muslim itawsog, bukon sadya isyamal, bukon sadya yakan, walau pun in pagyanon muslim bangkaw in nangangako kau muslim tanto kaya wajiban kau manuntut ilmu sin Allah. In pagpanuntut ilmu hadis hamuk si Rasul sallallahu alaihi wasallam hamakna niya dahin pa kau gumawa day masikahan nina mo sambil kau muy paliyang lahad tanto ini kau suwayra kau manuntut ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walau pun ya kamu mga kainaan bang kakitaan tabaha inanak na nanuntut ilmu sin Allah malando baha in kakuyakan sin kita ino baha makuyag baha kita in kita tay nanak sin kita nanuntut ilmu in jawab in kamatauran niya wayruun na mamanlangon nila pain anak nila manuntut ilmu in ilmu yan laong niya doon na sadyasan in pagtuntut ilmu mo yan malingkat pain in kiaunan mo nag-school na ko malingkat pain kiaunan mo nag-school na ko in makatawang pakaw kako langon pa sin maas in kaanakan sin sila manuntut ilmu day nasabab inyapas nila sadya pagdunya. Mga tay manghud na mo agama Islam bang in pagbisarahan dunya in dunya ini liyalaknat siya liyalaknat in dunya ini laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dunyatu mal'unun wa mal'unatun ma fiha illa dhikrullah aw aliman aw muta'aliman. In dunya ini lialaknat siya sambil halaum niya ini. Walau pun in halaum sin dunya ini lapay in manusia lialaknat kata nilalahum niya. Illa buat malainkan indi da malamud halaknat sin Allah subhanahu wa ta'ala amu in mga sila nanununtum pa Allah.
illa zikrallah aw aliman atawa kan manginhindo aw mutaliman atawa kan hihinduan. Dahil nasabab yan bang sadya makaduain anak sin kita fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin pagyanun dua Allahumma ighfir lana ando kailo malaggo na yat tuintong basin anak pahina sin siya inna kadua siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan suway kita niyo daakon nato in kaanakan kamanghuran sin kita niyo manuntut ilmu sin Allah. Hambok kisah hajaman sin Nabi Allah Isa alaihissalam nakalabay siya man padua kubul yaon kita niya aon kita niya kubul yaon intau halawm kubur yaon si siksa inalawm niya si siksa man inalawm sinalawm kubur yaon 5 pila tahun pila adlaw 5 nagbalik in Nabi Allah Isa haliyabayan niya kubul yaon. Pagkita niya sin kubur hanakaw na panagnaan kita niya sisiksa inalawm niyaon pagbalik niya wala na sisiksa inalawm sin kubur yaon. Hambok riwaya laong nila laong sin kaybanan mangingisa hawak tulaw nga intao yaon halawm kubur yaon ininang niya naghinang sadya sa maksiat di hadunya. Wayroon niya fiyarulin kabuhi niya di hadunya pagpanuntut ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siksa siya sin Allah doon pa kubur yaon sa pagbalik sin Nabi Allah Isa masamyang na intaw yun may baha. Hawak to di paintaw yun hadunya yaon in asawa niya kiyawin niya burus. Ginawa manin bata-bata alawm tiyan sinasawa niya nakapag-amal saleh. Nakapanintot ilmu sandil na hinang alin. Angkan na nalapas intao halawm kubur yaon. Biya din nawaha mga toy manghud na mga agama Islam bang kaya pasaran na to in kabuhi na to di hadunya ini. Wala na to yusal pakabayan sin Allah. Wala na to yusal amun ipanuntut ilmu sin Allah. Wala na to yusal pakabayan sin Allah. Tanto masiya-siya ingin hawabaran na to pag-abot na to mapatay. Bukon kain kaburan sin mga sila manusia amuin kamatay nila biya diin nawahabang kawawutan kamatay hawairoon ko namintot ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah subhanahu wa ta'ala nanaita Al-Quran maha mulia surat At-Tahrim ya ayyuhalladzina amanu ya kamu mga beriman ku anfusakum wa ahlikum nara aw naniyo ingin hawabaran niyo iban sin pamilya kaluhalga niyo dahin halaw mafinar ka jahannam. Dahin nasabab mga tayo mangudna mo agama Islam aw nun taingin hawabaran sin kita pagpanuntot ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aw nun taingin hawabaran sin kita akabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab haunun tarisab in amuin ahlu alga pamilyasin kita dahil nalaw mapinar ka jahannam. Panduan ta sin ilmu sin Allah daakon ta mangadji asupaya di sila malamod amuin ikabingul palawm kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waquduhan nasu wal hijara bunnal tuod indungoy sin kayo halawm
narkayaon tao iwan batu. Manusia iwan batu. Ini kadungul falahum kayo yaon umbulham buok na ini kadungul manusia falahum kayo yaon amuin mga manusia nagsasakuto fa Allah. Lapay na in manusia wala nanuntut ilmu sin Allah. Lapay na in manusia nagpasad sadya waktu niya. Nagpasaddap sadya sa diha dunya. Nalapay in manusia yaon ikadumul falahum kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alayha malaikatun ghilabun shidad. Alahun narkayaon aon day na mga malaikat nagtutunggo kaniya. Malaikatun ghilabun shidad. Lando inbung siniya. Lando inbungis niya. Hawaktu nagmirad sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hangka minsan da in malaikat yaon nakauyum. Amun uyum kaluluhusan sadya. In malaikat yaon wala pakita inuyum. Dahil nasawab in malaikat yaon alaum dugal na sadya. Halaum dugal sadya in mga manus in malaikat yaon na mga manus ya ikaduol palom kayo yaon. Ang kaminsan da inuyum amun uyum kaluluhusan amun hawaktu nagmi'rad sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kaminsan da siya nakauyum. Diya diin na mahabang in kita ni ikadungul falom kayo yaon. Hawaktu idungul kita ni falom kayo yaon. Yaunin malaikat dugaing in lufaragbos niya bangi karita fa dunya di ma-explain in dagbos sin malaikat humatud kato. Walau pun inaturon sadya kita sin bangsa sin kita, haturon sadya kita sin manusia, amuin hatud pamangi, lando na indukal sin kita. Diya diin na baha, banglaw tao mawut kita adlaw kiyama, wala minsan kita nakapanuntot ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto mga tayo mangud na mga Islam, siksaun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, pakinamun kato in katan waktu kaya pasaran sin kita. Dahil nasabab, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, asura maniu tiyo haupo surah, hati ko in surah ini, mapaham da hati sin kita ni watawakan maka natura, surah pagbalik-balikan sadya sa in surah ini malaggo in kalabdian niya. Laong sila Allah subhanahu wa ta'ala wal asri. Siapaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kataan waktu. Innal insana lafi khusrin. In manusia alawm kalugian. May ta nalugi in manusia. Dain hasabab sin waktu fiasaran niya. Hawaktu kabuhi niya di hadunya ini wala niya yusal fakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yusal niya sadya papagmaksiyat. Yusal niya sadya padi kabayaan sin Allah ta'ala na tantuin siya yaw na lawm kalugian na sadya. Nalugi in manusia. Dumato nga adlaw kiamat. Dain hasabab piasaran niya in waktu niya. Illalladzina amanu, buat malaingkan amura indi malamud ha mga taulog iyaon amuin mga siya na mamarat saya. Wa amilas salihat, iban sin mga sila naghihinang marayaw. Wa tawasaw bis sabr, iban nagwasiyat sin kasabar. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, naglasiyat sin kasabunnalan, nagwasiyat sin kasabunnalan, salta nagwasiyat sin kasabar. Mga tay mangud na mga agama Islam, di na to madawhat in ufat parakala aliya amuin atawlugi yato, di na to madawhat in amanu wa amilas salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, di yato madawhat na to buat malaingkan tumindog siya ilmu. Ang kan piaawnin ilmu in ilmu asufaya
amuin mausal sin kita niyo pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala maranatu inufatyaun amanu wa amilas salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr asupaya madawhat na to yan. Mga tay manghud na mga agama Islam, kabalikan sin kami in mga kaanakan sin kita niyo kita na mo mataod in matuyo kabataan nangangadji sa aunday na mga kamaasan nila di nila minsan maraak in anak nila matu manuntot ilmu. Suway kawaon, suway amoy lukuson, suway sadya magtangis in bata manuntot ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala ampa nila patututun ilmu. Hakita na mo rin doon halawom sing grandstand yaon in kabataan na kauna in taod nila iabot kapituan tagsiyam bata. Iabot kapituan tagsiyam bata. Hawiyaun pila rakuman labi rakuman katluan bata-bata in nangadji. Magsarang sukul kami pa Allah subhanahu wa ta'ala aun din ha mga kabataan nagmatuyo nanuntut ilmu habihaun imingat mayan sambil nakapag-invite mga kabagayan nila nagbalik timaud in amuin kabataan din nun halawm niyaon. Biha diin na baha bangin kita niyo mismo ina ama amuin lumang pakaanakan sin kita niyo manuntut ilmu di mabaya in ina atau kanin ama sin kita niyo manuntut ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay mangud na mo agama Islam in pagtuntut ilmu sin Allah suway kita ikhlas. Ikhlas alawang pangatayan sin kita inda akuntay nanakta manuntut ilmu. Asupaya dumayaw in pangaddatan sin kaanakan sin kita. Dahil nasabab yan, bang dumayaw in pangaddatan sin kaanakan, umingat manin kaanakan sin kamu, mangadji, tanto kamurain bantukon sin mga manusia. Labi Allah inallahu subhanahu wa ta'ala. Bang in bata nangangadji, imingat man nangadji, aon bata-bata din doon alawm sing grandstand yaon, maingat siya, amuin mag-memorize. Labi kapituan, mufradat in na memorize in bata yaon, sambil in kami na jaib. Hawak to pia memorize na mo manin bata yaon, timangis in ina niya. Unoy nakis in ina niya, anak ko sayan. Piagbantog sin ina, in bata yaon anak ko sayan long niya. Biya din na baha bang Allah subhanahu wa ta'ala na imamantog kato. Amuin umyan in Allah subhanahu wa ta'ala ipon kusan. Minsan ina niya sa jayawang biyabantog siya. Lando ingat niya. Mag-memorize, humapal, sinkatan, mufradat, kaya hindo sin kami na memorize sin bata yaon. Bang ako wala na lupa, in umul sin bata yaon, labi pa ang po tag isa tahon. Alhamdulillah, mga tay manghud na mga kama Islam, in bata yaon bihaon, amo na,
binin na mo, piyasubli na mo, naghindo rin doon halom grandstand. Hangpo tag isa tahon da siya. Piyasubli na mo, naghindo, sambil mataod imingat, kabataan imiwog, sindayaw, iwan sin pangaddatan niya, iwan sin ingat niya, manuntut ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, mataod na naajayib kaniya. Mga tay mangud na mga kama-Islam, in kita niyo, para yaon tud na to, amo inda akon na to, in kaanakan, in kamanghuran na to, manuntut ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, lugusun tud sin kita niyo. Ando, tay mangud na mga kama-Islam, tub-tub dito na sadya, in kawasiat sin kami, muna-muna patumtuman na mo, in ginhawabaran na mo, laton matto pakaluhal ka sin kami, day nasabab yaon, mataod pa hinang namo rin doon halawm sing grandstand yaon, mataod kabataan kapasaran rin doon halawm yaon, wayroon makahindo kanila. Ando tay mangud na mga kama-Islam, pasura kami kaampunan iban kamaapan niyo, hamanga na himumungan na mo, wala ima mo, pagmaapan niyo rakuman. Wabad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ito na diungog in salingkat-lingkat amuin bulan sang kato sin tayo mangod na to may kan Ustaz Umar Dalawis na pagbalikan sing kami in siya ini na siya ni ang buhok day ang mga maghihindo rin doon, way nagbati lawol maghindo doon na long sin musalla sin grandstand. Inshallah subhanahu wa ta'ala, in behalf sin Darul Ifta CMC na manawag-tawag kami, pagbalik-balikan manawag-tawag kami pa mga sila kamuliran, sin mga kamadra-madrasahan, iwan si mga bata MSA, ando yaw ni mga murid, grandstand, mga kawataan, mawaya sila mga manuntut ilmu, mawaya sila mangadji, sumagawa kulang dakuman hati kuwaha, asab sing kabisihan, asab sing ligap, doon nakaaw mga hinang na way na mga kiatenan, wayron na makakulang ni makahindo na manawag-tawag kami mga sila sadya amuin maniuti wakto ang kajam na yung pagindo rin doon, every after asar sin adlaw-adlaw mot malingka ning way class amo rin Jumaat mapon na adlaw-adlaw yaon ang class na manawag-tawag kami pa mga sila sadya, iwan mawaya humindo pa mga kawataan amuin i-share nila in mga kapangadjian nila doon na mga madrasa na katodya kamo, kontakan nyo Tuan Salman atawa kami na inshallah mangman kita niyo dihilan kusog, iwan kaya, iwan dihilan kita niyo amuin may nang sawab in nasihat sinang buktay mangod na tuyat to, may nang katubulansang pa mga kamaasan, iwan mga kaanakan amuin magtuyo-tuyo tuod, magtuyo mga di manuntut ilmo, iwan ni mga kamaasan bangman amuin bangdi hadi na sila sa sumagawa lawi afdal in maas amuin may nang role model sin kawataan manuntut ilmo, amuin ni maas ipakita niya pa mga kaanakan niya, hadi niya mabisara, ipakita niya sadya pa mga kaanakan niya in siya nagutuyo-tuyo na ngadji na nuntut ilmo, hasabet to kakitaan sin anak
mayan na pabaran niya, may tapos sa bakoy ni. In kusog ko na hiama atawa ina, na yaw na malamma, aso mga yaw mas sinanong tut ilmo, yaw na ngadji. Na suway, pagbalikan, may nang tud role model. Lang pasimbahasa, in ina, in maas, in makulang, si mga sila kamanghuran, in mga kaanakan, amoin manuntut ilmo. Hadi na ka makapanuntut ilmo, asawab sing kabisihan mo, ikaw ya maas, ikaw ya ina, ya ama, asawab sing kabisihan mo, doon na ka amoin mag-usaha, na hayo pagangi, inanak mo manuntut ilmo, duhuli sila, katwa sila pa mga madrasahan, hasupaya makabatok sila, sinagama Islam, makabatok sila, simpang Hindu sinagama Islam, mang mutali-taliun, matawid ning kawataan biyaon, wayroon namuin miyakad, wayroon panghati agama Islam, asawabet to, mulaog, di na kasangan katan, asumagawa, bangyad to, inmaas, amuin say na nang sawab, kaya patubuan iman, kaya patubuan kabuka, inanak niya, in bata yaon, hapangatayan niya, iman pa Allah, iwang kabuka pa Allah, na inshallah subhanahu wa ta'ala, may nang niya to sawab, sindima dumayaw siya, may nang siya solution, bukon mahinang problema sin society. So inshallah subhanahu wa ta'ala, yato na dingog na to, inambok suara, sinambok bata bago, anak niyo, Ustad Umar Dalawis, in sila ini, yaon sila nakastay, iwan si mga kawataan na to, kaya dingog na to nagbasa Quran, na yaon sila biyaw nag-stay hagransan pa mga taymangod abi-abi hunta kamo misan da kuman di na kita ni makara uno-uno na sumagawa kitaon na to atod-aturon na to ing kahalan nila masigpit kanda suway pamintangan sin mga sila yan ang mga kawayawan nila suway tod magsukol pa Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah subhanahu wa ta'ala pagbalikan da kuman balik semana yato duwag na sa bata bago rendi anak niyo, apo niyo, kapuan niyo, amuin maghimumungan di program na to di ni Daul Islam Channel 50 Islam TV. Wabaad mangman pagbarakat sing Allah subhanahu wa ta'ala in mga kakahinang na to iwan tiyayma sing Allah subhanahu wa ta'ala. Wabaad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.